Ka-Office Jong District Sports Officer DSO Southwest Kasil District kalayo ban sedang miang ya kaslam ajing hikai naga bentaki kenarit kibanado nrus nam hadu khatbais nam kakerta hagas ni sejan jong ka atrik unaitung hapo jong Southwest Kasil District mokrwan haba ajing kran nakaliang uba damang singkon DSO Southwest Kasil District hagas ngipli ya kawai naga jaka ajing hikai ya kikena sinong nong na bagi cipenlong ya kumkini kijing hikai kencat bol kadai haman la ki district jong gejala meglia kenang makin la banyo banjit ya kikena kibatibit kibakan sai tam banyo ban penrung hak Islam ajing hikai hapo jong DSO mau kurwat ka office jong DSO Southwest Kasil District kila ban pedang bat simtang kumban rupau katatang ya kibakan sai tam kibatibit sisa kibakan thup ya borok nyotli kijaka ajing hikai napo jong Southwest Kasil District kumta nakaliang DSO ba damang ulak kentu ya ki barok kena kibawan mensim benda bakin jelek kai bah badu bantrai stom bat ngait skem balemba kini ki kenarit kin salong sisa ka jimentoy bat keburam ya ke district bat kunjuru ya kalawai jong kitu kena ki badan ya kisap ilek kai kencat bol kani ka Islam ajing hikai haka kami lekai kencat bol nak bentak kenarit kidan hadu nyotli ki grassroots center kata hamau kurwat ranikor nongna nongjeri marim bat ya ki atli kata hamau thong bat putjot kini barok kidai hapo jong Southwest Kasil District bon supli hakini kisngi ya kini ki Islam ajing hikai layo ban sedang ya kijing ajing hikai nak benta ya barok ki kenarit ki balayo ban wanya sembendam kani kadiyat keleng gi district hangni hapo ka state ko jongi mo hangni hapo ka Southwest ngidan nyutli gini ki grassroots center kani kade ka we te hagini ki grassroots center ngin haban jet ko ban ru pungut tang ru pungut di sya ki kena ki bangin ai kita training mar ngem la ban jet dot ya baro mo te henrei ngai scam kini ki coaches ki badan hangni ki khamtam li ki don ki center ki babun di borobor ngatrai kia pediang hi lada ngatrai lada ki khambun ni kataru nei ti ngan ai hi ka jing start jong ni ki coaches mo hakan no rukom bakin ai kata ka training kanang ba ya kitu hi badan ka sap lada ki khambun ni kata kan ru phungot dole si ngila ban ya nginya pej hakan no rukom ngin penya je kani ka kam mo mentang kan don kani selection mentang in sedang no hi kumni marmar bat chwawan sedang akwa bangan declare ni lani bangan penbena bahasa hisin biang ngila play ya kani ke center hangni haponong na kubli shibun